Koliko imate CO2 aparat, a ne radi kako treba, to jest neće da lije lepo pljucka žicu i var je nikakav bukvalno. Javite se u komentaru, popravljam sve CO2 aparate, ovaj je marke Texa 250R. Vršim i pojačavanje CO2 aparata, zamene diodnih mostova, ne radim vinklovanje, popravku guranja žice. Da vidimo kako ovaj radi. Sad je teško ovako s telefonom u ruci ili vidite kako ne vari dobro. Sad i nije baš podešen, ali sad je na trojici i kako buši od 2 mm.